Так, сёння прыехаў на одну сажалку, якая вядома мне толькі па рыбалкам са спінінгам. Тут лавілі шчупакі і акуні, дарэчы, неблагія. Мэта накіравана, збіраюсь палавіць ліня і карася. Калі яны тут ёсць, павінны быць, таму нават взяў адмысловы прыкорм. Гэта дождж там ці не? Халера. Ну і надвор'е в гэтым ходзе. Высыпаем. Таксама у мяне з сабой ёсць розныя кашы, перловка, пшонка. Дададзім. Заліў один раз вадой. Хопіць пакуль што, потым яшчэ трэба будзе падліць. Так, што у меня там з надвор'ем? А з надвор'ем халера робіцца. Было сонца і ідзе навальніца. Не было часу з сабой абойку браць. Набыў ось такія кілбаскі. Зараз іх падсмажу на сваёй машыннай патэльні. Ну, вось такая прыгажваецца атрымліваецца. Вельмі смачна пахне і займае не шмат часу. Зараз только 2:30 і збіраўся з лодкай лавіць, а атрымліваецца, што прыйдзецца шукаць месца з берага. Ну, хоць ежа амаль готова. Смажылась добра. Помідору накидаў. Люблю так. Зараз з лавашом замест талеркі. Ну, вось такая прыгажосць у меня атрымалась. То, мабыць, станецца так, што я посмажу кілбас, поем і поеду домой. Сраку гэту рыбалку і все. Пайшло в одно место. Ну, вось такія выпадкі і трымаю ў машыне патэльню. Кап. Прыехаў, посмажыў і да хаты. Хач не так смачна. Неяк так вось уладкаваўся. Дождж так і не спыняецца. Нават і не думае спыняцца. Ну, нам, беларускім рыбакам, трэба пераадольваць все цяжкасці, якія дае нам жыццё. Буду лавіць на одной кропцы 2 вудамі. 100 гадоў так не рабіў. Ну, ехаў сюды, думаў, уже з лодкі буду лавіць. Выбраў адмысловых поплавкоў, на мой погляд, і набыў самы лепшы поводок. Поплавок. А, ось, з нейкай гусінай дупы. Гадоў 15 не трымаў гэта ў руках. Буду выкарыстоўваць 2 вуды балонкай. Народная вуда. Все ловяць, все падчыналі. 4 метра. Ну, напевно, поставлю себе для народной вуды народный поплавок. Другая вуда у меня, это уже английская вуда. Ну, як у нас называют, матчевая вуда, але на мой погляд это дебильная назва. Дебильная, потому что она, ну, обмяжовывая этой назвой обмяжовывать выкарыстание этой воды. Невеличкие шарики, далеко кидать не треба. І закормим пробку. Пакуль все збираюсь. Звичайно, конечно, треба наадварот спочатку половить, спробовать, чтобы проверить, что там на дне. Ну, поехали. Уперед. Закинул на опарыша, одразу поклевка. Шпагало. Первая рыба. Кто у нас там? Зрозуміло. Ну, ось такий звір. Живе. Зараз так підняла поплавок. Мабуть, карась. Ну, ось такое бере. Не перловку, а 2 перловки. На опарыша. Принес кукурузу. Зараз будем ловить буйную рыбу. Карпов, ляшчов, язёў, галаўнёў. Ні на хвілінку не здзіўлюсь, калі атрымаецца так, што і на гэту кукурузу гэтыя чырвонаплоткі, чырвонапёркі, краснапёркі, гэтая драбяза будзе браць. Ну, за яе галаву. Гапак не падыходзіць. Ладно, спробуем.
І все, і туди його, вперед. Ага. Не, ну это рыба. О, не, что буйнее иди. Крупняк пошел. Ось, глядите, что. Только закинул кукурузину, не поспела она вот опуститься на дно. Не, ну это уже рыба. А почекайте. Вирішив пакуль посадити у ведро. Хай подумає над своїми поводинами. Гляжу, кольки зловлю таких. Ну, треба протягувати на кукурузу. Що зробиш? Тесто, до речі, закинув. Ніжно одразу клюнуло, ну, мабуть, збило. Тесто вельми древно тримається на гапліку. Тому кабачекчик тут зовсім дробить. Придется только на одну кукурузу ловить. Тягая эту кукурузину. Мабуть, уже и съела. Столько этой дребязы тут. Покуль ще не прийшла навальниця, вирішив перевірити одну теорію, по якой я міркую, що я мог дать корм и просто собрать з акваторії всю дробную рыбу. И тому зараз иду ловить без прикормки. Привітання. Прибегла сюди, поглядела и побегла. Норка, тінех, такий звір. Так бег. Быцем так бегла, быцем до знайомого. Тут говорю, ой, ні, это не вы. Пан, пробачьте. Штук половин без прикормки. Ну, одна-две такие ледь пачные поклевки отбылись. Але ничего цікавого. І так дренно отримується. Ось, до речі, йде нова хмара. Парить так. Бицем лупані. Ну. І ще одна плотка. Ну, хоч що-то. Ох, сопротивляется. А верните? Рыба буйнее почалась. Лодки подошли. Мабуть, вещь. Спробую зараз подмануть рыбу. Чіпляю опарышей, а потом ховаю їх у тесті. Ось такий пирожок отрымливается. Зараз закину. Все, закинув. Зараз чекаю. Покуль это упало на дно. Яны столько не поспеют сожрать. И зараз это тесто там будет лежать, размокать и чекать под уходу рыбы. Колено тут такая есть. Не отрымалась сховать, все равно вылезла. Ну что, на мой пирожок пивать пока что никто не собирается. Зараз покажу, что наловил. Маем больше сегодняшней добычи. Такие вот плотки. Несколько штук. На кукурузу. Тільки я собрався з'їжджати і почалося там бурління, нехто риється в ґрунті, да так риється, що биться в джакузі собі робить. Так, я маль виїхав з цих ось пригожих краєвидів.
Дякую, што даглядзелі да гэтага моманта і да сустрэчы на наступных рыбалках. Спадзяюсь, што больш прадуктыўных, але гэта не дакладна. Всім пакуль.